thir tu zong zong te chi bai le vek ule kan video masalama khan Rhea Chakraborty in Sushant Singh Rajput farnu te pahni Priyanka Singh le Meetu Singh te baka Dr. Tarun Kumar laka damdoi le khalem manga Sushant Singh Rajput damdoi chona thuboi Mumbai Police te hna a thelu ti thu kan ron tar lang to a Supreme Court order angin Mumbai Police te hian CBI te kota case hi an hlan le ani CBI lam hian Rhea Chakraborty thuboi thelu chu phwa chop le rin thu mai ani ti in Mumbai High Court a an thlen ani kha chuti mek lain Mumbai Police lam te po in o an ron nei vele taboka ahma in CBI te hian Rhea Chakraborty FIR thelu an lo register sak chung changa CBI te hian Mumbai Police lam hi an lo soisel to a Mumbai Police lam hian CBI ten Rhea Chakraborty thuboi thelu ti top tura an nor chu tha an ti lo thu le thuboi thelu ani ange ya chui an du thu ko ta hian an thlen ve thung bok ani CBI lam ten Mumbai Police te an be na chung changa Mumbai Police lam te hian case hi register ani ma in agency lam ten investigation an nei vek to thu le chumi hnuwa Rhea Chakraborty hian FIR hi a thelu ta a thelu ang hian Mumbai Police te hian an lo register a dan kala engma thilti a omlo thu Mumbai Police te hian an soi ve thung ni in Z News chuan atar lang Sushant Singh Rajput boral na awanga a ngong kal zela NCB lam te chuan ma an la zela Bollywood actress Deepika Padukone manager Karisma Prakash chu tun hnaya NCB ten a chen na ina rui hlo an man sak hnu hian voi ni thuzo fiatura ko ani to a ama ero chu Karisma Prakash hi a inlan lo ve ve ani chumi ani awang chuan NCB te chuan Nimin Khan thu chhuwa siamin ama Karisma Prakash an hmu mai theilo awangin anu mitaksra ra chu an kaudon nia tarlan ani a Karisma Prakash an kau huna a inlan lo awang hian NCB te hian NDPS Act lo chanin thuboi alaka hian an register to bok ani Tarlan Zeldanin NCB te hian actress Deepika Padukone manager Karisma Prakash nu baka hian Kwan company hnuaya thok mi engemaw zat te po kautel anni a Kwan company a hian Karisma Prakash po hi a thok mek nia tarlan ani Rhea Chakraborty manager Jaya Saha te po he company ne na in thlon zom vek hi anni a chung atang chuan NCB te hian thuhriat chhuwa nei bel zelin Karisma Prakash po hi abang bik thei talo ani Kwan company te hian Bollywood celebrities somli ay tamma talent manager tur an ngai to asak to a Rhea Chakraborty talent manager Jaya Saha po hi Kwan company a thoklai ani a actress Deepika Padukone manager Karisma Prakash po he company a thokve tho hi ani agencies pathum CBI NCB le ED ten nu an chuina kal zela Jaya Saha hi zona an lo zo to a Jaya Saha le Karisma Prakash WhatsApp chat atangin Deepika Padukone ming po kha aron ri chuak ani he thu boy hi engtiang angin nge akal zel dona engchen nge ngong anei don ni thu thar dang a omle huna aron update zel kan tum don nia kan video masalama kan lo tarlon photo chin actress Kangana Ranaut case kalmek chungchang hantar lang bele ila Mumbai Metropolitan Magistrate chuan Kangana Ranaut le a unaw nu Rangoli Chandel te chu chuina thupek Nimin Khan ati chuak ta a Kangana Ranaut le Rangoli Chandel talaka hian social media kaltlanga sa khwana chungchanga tongkam moi lo taka an man awangin thuboi hi thelu ani Tarlan Zeldanin Mumbai Metropolitan Magistrate chuan CRPC section zatni pani na tlo chana thuboi chuina report thelut vatur hian Mumbai Police te ashiatir to bok ni Tarlan ani kan Tarlan tak angkhan Kangana Ranaut le Rangoli Chandel te hi Twitter kaltlanga Bollywood chunga Hindu le Musalman inkara khi siam tuma pu anni a ko chuan chuina thupek ati chuak ta ani Uttar Pradesh Hatrasa pong swalna rap thak tak thleng chungchanga Nimin Khan
Allahabad High Court Lucknow bench chuan angai tualia tarlan danin he huna hian thil ti sol tuwa putelam ukil Siddharth Lathura chuan Justice Pankaj Mittal le Justice Ranjan Rai te chu thu buai kalmeka media ten andu du dan zonga thu anlo chhuwa thin chungchang khapna thu pek chhuwa turin angem nia tarlan ania tarlan zel danin court hian November ni somni panga a ngai to thatle turin ada ta nia tarlan ani tarlan zel danin he thu buai kal zela hian SP thu chuak le District Magistrate thu chuak ain anglo nia tarlan ania kan tarlan to angkhan pong swal tok he dalit meichia hi aboral ma hian ahliamte enkol torin New Delhi Safdarjung Hospital panpui ani kha Hathras Uttar Pradesh atanga Delhi panpui ani hian liam tuar dalit meiche bula hian achungte anchuang ve ni in DM hian asoya chuti lain SP ve thung chuan meiche pong swal tok le achungte hi motor shan ve ve anchuang ani ati thung hetianga officer te pahni thu soi chhuwa dan in anglo chuan ngai ven a hlo hle nia tarlan ani a Allahabad High Court chuan DM zok chu engwanga chui chian ni longi ani ti in zona asiama DM hi sarkarin sonna order an pedon nia tarlan bok ani chuti mek lain pong swal tok chungte ukil ve thung chuan DM le SP chu an hna atanga choltir tura adu thu court ma a hian alo soi ve boka nimin November ni hnia Allahabad High Court in thu boy angai tuana a hian Special Investigation Team report an ngai tu adonia tarlan chu an ngai tu le lo nia soi ania court hian engtika nge angai tu adon ti tarlan ani lo bok kan tarlan tak angkhan he pong swal ne hi September ni som palia Chandapa Hathras District Uttar Pradesh athil thleng ania he dalit meichia pong swal tok hi kumsom pakwa mi ani he thila in hnam hnoi mi pali te chu man ani to a kan thulak na in atarlan danin police lamte hian investigation anti na sang atanga an tarlan dan chuan pong swal ani lo ti in an soya Uttar Pradesh Sarkar po in Supreme Court a affidavit an thelu a chuan pong swal ani thu tarlan ani lo nia soi ani pong swal tok dalit nula hi ahliamte enkol turin Aligarh District Hospital a admit ani a chutatang chon JN Medical College a son le ani a ahliamte anasat deu awangin Delhi a Safdarjung Hospital a son ani le a September ni somni pakwa khan he hospital a hian aboral ani arwang hi thunei tu lamte hian zana anharal ngala engtiangin nge rorel tu ten an rel zel don thuthar a om le ve le ron update zel kan tum don nia Faridabad Haryana twal thana thu boy chungchanga boral ta Nikita Tamor le twal that tu taw safe te chanchin chu video masalama khan kanon tar lang to a van doina tok Nikita pa chuan a fanu chungchanga thil thleng a state sarkar adim tho media te ma a hian asoya an fanu chunga thil thleng ang hi thleng non to lo se adu tho asoi ba ka hemi konga hian political party zong song ke pen se asoi bo